Da li ste se smrzli? Jako je hladno, imam jedno -5. Jeste, hladno je, dole je led, ali volja i srce će to sve otopiti oko mene. Znači, za decu sve i za istinu i za saznanje gdje su naše deca sve. Da li je bilo reakcija od prošli put, od prošlog protesta? Jako mnogo ljudi se javilo iz celog sveta, slali su podršku, uglavnom preko kompjutera, telefona i tako dalje. I bilo je odjeka na nekoliko televizija i dali su mi snagu i volju i podršku da nastavimo. Znači danas sam dobila pojačanje, došla je još jedna majka koja se također porodila u Novom Sadu i kojoj su također odneli dete iz naručja, kao i meni. Znači mi nećemo stati pa taman umrli na ovoj hladnoći. Bez obzira na sve. Moramo natjerati ljude koji rade u ovoj zgradi ispred koje mi sedimo da preduzmu nešto, odnosno da usvoje taj lex specialis i da krenu istrage i da država počne da radi svoj posao. Znači sve što zapinje nalazi se u zgradi ispred koje se mi sada nalazimo. Ja se nadam da neće ostati gluvi, lepo su nas primili, momci su bili napolju, da pače su nam i pomogli. Znači mislim da unutra ima ljudi koji podržavaju nas i nadam se da će naći načina da se zajedno izborimo s tom Nemani i s tim zločinima iz prošlosti. Mislite na momke iz obezbeđenja? Da li je reagovao neko iz Ministarstva pravde? Ne, iz Ministarstva pravde niko nije reagovao, bar se meni nije predstavio. Ja sam tek došla, što ne znači da neće, vidjet ćemo, to ćemo tamo oko 3 sata ćemo vam reći. Ja bi ujedno da kažem da naš sljedeći protest će biti ispred vlade i ja očekujem pomoć još bar 10, 20, 30 kutija oko mene. Znači priča se nastavlja, idemo dalje, nema stajanja dok ne saznamo gdje su naše djeca. Gospođo, vidimo da ste... Jesam zgranuta i iznenađena. Ja nisam prvo verovala da stvarno ima žena u kutiji. Ima i u onoj drugoj kutiji isto. Zato sam i prišla. Hoću da kažem, isto tako, 80. godine moja majka se porodila, ali ja sam iz Majdanpeka, nisam iz Beograda. I ona je ležala, da li smijem da kažem u kojoj bolnici? Kako da ne? U Institutu za majku i dete, 80. godine, 81. od januara, od 3 mjeseca, od februara do maja mjeseca, 3-4 mjeseca koliko je ležala majka sa bratom, kao nije beba bila nešto dobro i sve to, i oni su joj vršili i drenažu i beba od 2,5 mjeseca. I navodno u 7,5 mjesecu beba je preminula. Ali dan pre toga neko vreme vršili su pritisak na majku da dođe kući. Pošto nas je bilo još 3 sestre i 4. je bilo muško dete, brat. Idi, kaže, kući, kaže, mori se malo, imaš još decu, kaže, beba je sad kao dobro, ovo ono. I to je bio petak i ona je došla kući. Nikad neću zaboraviti. 5. razred sam bila. 81. I došla je kući u petak, beba je bila okej i sve, da bi u nedelju u toku dana dobili telegram i poziv da je beba preminula. I moja majka, znači ona je umrla, ali umrla je sa tom brigom i sa tim razmišljenjem da mi smo sahranili dete, dobili smo znači telo bebe i sve to, mada bebe su sve iste i sve to,
Sumnjala je da smo mi sahranili pogrešno dete. Ljubina, vi se ovdje nalazite već punih sat vremena. Da vidim kakve su vam ruke. A, boga mi, smrzli ste se. Mi smo podnosili zahteve da država ispuni svoju obavezu koju ima prema nama. Naše pravo je da znamo gdje su naša deca. To pravo je i naše dece. Mi smo rađali ne samo decu koja su postala naša deca, nego su postali i građani ove države. Država ima obavezu prema njima. Naša deca su žrtve trgovine ljudima. To su teške optužbe, imate li vi dokaze za ovo što tvrdite? Mnoge, ne samo da imamo dokaza, nego, znači, u Srbiji je mala zemlja, u Srbiji se sve zna. Mi tvrdimo da je u budućem vremenskom periodu, znači ne optužujemo bilo koju vlast pojedinačno, nego smatramo da je država Srbija u nekom periodu znala da u Srbiji postoji organizovana mreža trgovine ljudima i da je ta mreža se postojala, da to država znala, a ništa nije činila da se trgovina ljudima spreči. Sada je došlo vreme da država Srbija prestane da ćuti, da se suoči sa tim problemom i da svojim građanima kaže da bilo je trgovine ljudima po rodilištima. Ne može država Srbija, odnosno tužilaštvo, pod izgovorom da se radi o zastarelosti krivičnog gonjenja, da nama ne da odgovor gdje su naša deca. Znači, naše pravo je da znamo gdje su deca, ako su umrla gdje su, ako su živa gdje su, to ne može biti zastarelo. Dakle, vi imate poverenje u vladu da ipak mogu da obave? Naravno mogu i mi u našim izjavama i na tim protestima upravo pričamo i ono što mi se obličimo državi. Ne da budemo ne protivnici države, nego naprotiv, pošto imaju dosta informacija kako i na koji način se krala deca, da budemo partneri sa državom. Ukrali su mi devojčicu, oteli su je. U kom smislu? Bio je vrlo isceniran porođaj. Rodila sam se sama u sobi se, malo je poduža priča. Ja mislim da sam ima tipovana iz Rume. Da su to iz Rume, da. Jel imate neke dokaze? Ima. Imam dokaze, nemam dokumentaciju, nemam ništa iz bolnice, mi nisu dali ništa. Jedino što imam, to je djelovodnik. Da sam ušla u bolnicu, nemam ni otpusnu listu, nemam ništa. Imam sa patologije da može dete živjela na patologiji 12 dana, ne znam da li to može da se desi, a da je u bolnici umrlo posle 1 minut. Želela bi nešto da vam kažem. Ako može i ako ima načina da se prenese zaposlenima u ovoj zgradi, da napokon usvoje taj bebi zakon i da se krene u proceduru koja se najavljuje od 2013. godine. 16 godina se majke bore da saznaju istinu o svojoj deci. Rokovi su svi istekli. Evropski sud za ljudska prava je dao rok do decembra 2014. Ovo je 5. leto, odnosno jesen i zima, koju nas lažu da će rešiti na proleće. 5 proleća su nam govorili da će rešiti na jesen, a 5 jeseni su nam rekli da će rešiti na... Neki dan je naša ministarka iz ove zgrade, Kuburovićka, rekla da će zakon o bebama biti usvojen na proleće. Znači, ovo je 5. proleće koje mi čekamo. Verovatno, ako se ovako nastavi, da će to otići u beskraj. Ja i druge majke nismo imali kud. Mi smo morali ovo da uradimo danas. Koliko će ovo odjeknuti, ovo je naš drugi protest. U sljedeći ponedeljak sa jedno 20-ak majki smo dole ispred vlade. Doček nove godine imamo na trgu gdje će doći stranci i ostali, mi ćemo biti u kutijama. Ispred Svetog Save ćemo biti za Božić. Znači, ove kutije će šetati za praznik po Beogradu i bit će jedna vrsta vapaja da, eto, i mi dođemo na red sa ovim problemom. Znači, vreme je da država
da država usvoji zakon o nestalim bebama. Vreme je da država uradi istrage i vreme je da nam država kaže gde su odneli našu decu. Mi smo se sve porodile u državnim bolnicama. Niko se nije porodio kući. Iz državnih bolnica su uzeli i odneli. Nekom drugi dan, nekom treći dan, nekom isti dan. Nas ima mnogo hiljada. Znači, jednostavno želimo da pošaljemo poruku da država treba da uzme ovo i razmatra i reši, da vidimo gde su završila naša deca. Mi smo u našim privatnim istragama mnogo toga saznali. Saznali smo da su umešani ugledni ljudi, saznali smo firme i ekipe i inostranstva i lance i katance kojima su deca iznošena odavde. Ako ovaj narod misli da će na tim temeljima imati državu, onda se gadno vara. Znači, bebi afera nije samo naš problem, nego svi u nas zajedno.